pini KARBI ANGLONG TV9 news kilang aradono phansame kardom pipa jupani pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi tangte non ki bertang ton pen arjupanitha Damtang ni phaing ko rake thom ajo por phainer ke prachite malom to mon charting ke bang pena jong doner ke ahem to natum ahema rit kan hokdum la sonsila khaing ko trok duwar baguri constituency ke paro jamin terang arong doner ke ahem to natum ajo por phainer ke prachite malom to mon ke the mate to mon charting ke bang jong doner ke se ahem to natum ahema rit kan hokdum munit ke kisung ke phoka chitong nang ke anglu dukok lote madu ta chipajokoni Lampar ta kisung ke phwai hem tu na tumpen kerang ke achumka karjo ho nanga chithandun ke non rachari bom BJP sarkar education EM Richard of Bilapen VDC chairman sarkar rong pharaphan chuning report nang ravek tha posi kisung ke phowega hem tu na tumpen chuning rita kadupa to tangte pherang ke atuma thaino kanin chepon nam thile arjupon sine dulamara pen avinas stock B report KARBI ANGLONG TV9 news Nang santara. To we ko ana porpen lo to mon thigi. To we ke bainer ke balom alu to mon thigi. Antela to mon thigi ko pipi lo son. Kilokson ke no ma ke thang da bram tala hem ding mote phale phelo habu panyar phelo. Ante sarpiburi ameka we ta tu pu antela so abang ko something ko pilon. Sarpiburi ameka we do te ma samela bang ke pu ko lo. Athoda bang ekdom kichi thur hisab lo ke ba na sa usmar hi ke ban lo Thang thela somar tam han an thang thela somar ke feri ma se palong rum se lab lo antela so putha education EM Richard to bi fan pilon an hin pen nan hin man ke la lo la ting anda oi lab lo la pe ke se beng lab lo la definition bak kerap ma fi chai the pani ha to nang men chi than hate Sar the ko ana por lo la so to mon ke la ke ko pane bainer ke pra chitim nam lo antela hem ka lukson hot ko pipi lo lukson du collection ho ke lai ini hem kapen top nila ting kado ka bienta collection lo Rosnarong PPK Super Pick Ajok EM Richard Tok Bilapen CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Nomor Mumina Tuma Phanang Ravek Thapusi Rosnarong PP Ajor Ijobrong Pharlapen Alokhai Tum Chuning Report Lakhain ko Trok Duwar Bagri constituency ke parlo thepai ke Hemari Phangchwa Rong Maker Ijobrong Phara Ajor Rosnarong PP aphan kiso kelangji aphan thangnat avar saita avedalo Hidam tanga hut Dimapur Fed Hospital long ki ponanta long le phelang chainong chelong lapen jor memia son anta chijor laplo non ke chijor movie detlo la CEM Richard Tok B CEM Tok Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Nomomumina Tumaphan Nangravek Thapusi social media chatai long pen chuning report Dimapur Fed Hospital long tapon lobon seme kiso banki bat pik ajok tangka dor de detlo non ke Guwahatian si ponangji pusi doktor atumpen nang pachini dun Guwahatian se ke langnam jia phananta tangka vela sikang hon kang jinso pen nang ravek thapusi EM Richard Tok B lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Nomomumina Tumaphan chuning report Rosnarong pipiachor ijobrong pharlapen alokhae tum kachuning ri abertang tonpen arjupan sine Dulamarapen Avinas Tok B report KARBI ANGLONG TV9 news Sir Pan Chuniri ke lalon Jinghona Chor Kisup pe ang mong siduko Itung chilang nang jian chilang lo Tangka poisa kiwar nang anta war lo Bari bithung kiwar jor nang yason anta jor lo Sikidor de ipuk he An pen aku nabang so kisu kalam na thuji lapen Halloween ading ki pon thuji Guwahati Hospital Guwahatian ki ponji phan Jinghon sir Richard Tok B phan chuniri lo un an pen ki nang kilang dunji mate nang kirab dunji phan si chuniri lo lapen
CM tuliram hang alang lipan da sini rilo bima bete bang la paris delivery akisu mane kidney dimes hai kisu nang dukolo lapen abang kang pelho Kalau di? abang kang hai ta dukolo nitung ke jakong awete ma nasi Mana pati pareng sitame na Richard Talk bi lapen CM tuliam rong hang lapen Dr. Nomin fansi chihodai lo nang rab dun wek nang pia lo hedi. o la si ke the ke dinga tum han chinuri ke la hello la si ke thi ke reng mang chini ni da lo sta na bang so bimar bi ki pa vidaji fansi Mana nang rab dun nang potang ka paisa ba. tangka poisa angke radun ji fansi chihon sar tuliram mong hang phanda chinuri lo la pen em recharge tok bi phanda chinuri lo un an pen ke nituli apana ke radun ji fansi chinuri lo Cero lo. tum liam kong ripen bang bang potalang tu kontak kiro pilo napen sana taksi ini nitum son kisung sikit dong kisung di pupen pot ini tum ninduk lo ateman nitum akisung bongan pen tame si silang si ithot kene dak dalam mara malasi hospital pen si silang ceng kon si dapana vipas di pu medical police long anta si silang lo tangka pinangan korolo sitame ni tum tapi mije ban budi gyan of delo la pena pata di fu pena refer to si di mapur hospital along anta ponlo dan hada diagnosis kurina ni la si tip suri chokner cap paisa nang jamana ipu sitame ni tum la song thak jamma muge apa chelang muge tangka maha ka bipana po ini kesu bang pantar ni tum ako di mapu ban tiwan sinon thang ham ti ko lo la pena part me la bang so kesu ke mi pha ni tum ka chi jorna ji ana hol muda chen nong pen seng lok kinang ge son ke pang rum ge son an chi jor asi chi pang rum lo la pena ka parta ka pek don ra patum ke rapen nang pidon si lolong thoma hospital ka che langan bang ke ni tum tangka kom se tame thokep ke khoras lo la pena pitu bang ke nil tum non ke se langi pantang nap jak kong de lo pasi pini tum bani li ke suni di duna ji bani tum purya pe suni ri alam ke la lo ni 26 dwar baguri CM Iya. EM Richard Stock B la pena par me Dr. Moman Mamin alam tum phang suni ri ke la lo ni tum la bang so diagnosis ko ri pa ni tum ha tot mater deng tangka poisa vidya pen po pini nal tum phan chini ke la lo ni tum phan sap na tum ning mi sempen ke rap ke longi pan sinang chini lo la pen part me Kahora jilang solong PhD department pen lang chor scheme ki kim chengpon lo Narendra Modi sarkar mate BJP sarkar pen ke pangdak pona teng har ghar nalpe jar po along tin sitame JJM Jal Jeevan Mission Scheme pen kahora along sitame JJM Scheme pen mesen ki junalang pipon lo kahora JJM along jilang soara chuma phandon inkor sosie JJM along kilongji dokoklang joksi niphai inkor ke thomchi tia je closuri hini ra inkor apli arni lakha inkor trok duwar bagru MSc constituency ka parlo kahora jilang soara chuma phan loker MSc mati education EM Richard Tokbi alang li PhD a department pen mesen ki junalang langchor scheme 1 pilo lasonsi Pirangke atom kahumri dama hot contractor rising rong pipen nang chithando na teke kahora so JJM mate Jal Jeevan Mission pen doning ko so siara da chum phanje JJM alang kile un aided ajoksi nili phan lok kereme simate autonomous council IC education EM Richard Tokbi kachi chaga teng mate anin ki me pen ajok PhD department pen langchor scheme nang 1 pilo la penili phansi kikim kiranga sainang ni pisi nili chiparoi deng ponlo pusi phirangke thengno nang chithandon tante contractor rising rong pip alam thile arjupan sina news report KARBI ANGLONG TV9 news ang litum media
dia akortitum kibang pot ang lito pan akeropilo mate ninga klong pen akeropilo dasi pini nilipan ilitum education yem mate local MSc Richard stock bi kapin khada tengsi ladak kohora jeje miskim kohora so jeje miskim pen atokan no ketangon e kileun e dima pan lasi PhD department pen long chora scheme eniglo jilang so long chora scheme pu sila so scheme nonili ke claim cheng pon lo patumi tumi dik pen claim cheng pon lo lasi un an pen mesen penili mang so scheme rat la JJM scheme pen ke tang te atum la so lang ke long pen ningarong ja panili on bor ipon bom lo la pen nang litum ta nang sirap du noy nang litum ta nang lang du noy la sinonili la claim pon bom lo si bang so scheme ke la ke hala JJM scheme pen an ke thekali long chora scheme chot la hinoni li claim pon bom lo la sinon la kene hiri tengki phan hud elo la pen pipe ke pon je phanon mane drain hud bom lo pet pu sangti arlong nili paklo elo cement paklo elo la si mu ke bang je hopta angbong nili la tengki akang ke claim pachun po ke pipe pipon po la Ini sia ke don ko an bak dolang ladak san malang kecitang te bangsu alang cetang te ke kado kawe hisap elote don koi bak do seta la angsong ana tuma bangkeli un elake long chora skim chor pot seta niliphan aphai teng ke don krisian amuni de phan lang pali nei pu list dol sinon nili cheng pon bom lo lang le tuma daga tur pen un an pen ke prabjing pen nili bisi chekloi jonong bong sokam patangi kontraktor kenang di loke kontraktor nililo nilimel la ke rising rompi nili sinon claim bom lo tangte ladak nili tum thek pon long tuwar sitami ini bang ke long chor scheme pulote arlo lipi pon chok sitami ladak non nili tum ka thek long bang ke tuwar sitami pami pik labang athema la rat phan mathalo je adung dung check hindu la tum tamu la check chu thu pen ke pon je panta joy ki po pen te theng lo lang ka do ka we ke claim ke dam ke pon joy ki po penon parta nili la materials mukha ke ban lata joy ki lo nilim thama sini lila se claim pon choroi bante Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi